enyama jojole ye kpere mi antibere mi aton se mi aton nyanya tefia ela benemi le majulong besia gbala le sikene se me na verse a o yo ha se ye to me jojola ma o fo gogo kala de nu gomenao ala de o globe révélation ala révèle non ala de fiao be lui ale nyate fe onye be ya o se ko be o pastor ya me gblanyiro o ya me gblanyiro awo o to ida agbale ame ne na bia gbogbo kokwe na de gomenao ne nye be nya le tefe kum le tefe la ela nya e ya ta le vevele bena ye kro mi ayide ngonglo kokwe ame abele ko gble fi be bere ato ya le fode enyala mu le fode ma opo nya wu to wa mesia me eye na do to nya si ke glo mele no ga fofo ya me ple jijo ale bena wo to ha na no na onka oto ha yide me na jro nyame esha ibena na ko ebena nyatefo glo mi le lo alo menye nyatefo ma ha ale beto magia ala tem to lo ji me kaba yela nyabe o ye gbadade ya me fegede hele nu ke mele te ho wom yo fluye amekero la mo flogo le menere bliba mi dogo le me yesu va be mi kodede yesu va be va ukromi antikakam e yo odo awunu menye la gaba wo yo kene trovala me to ba ga to nu wo ko ka be to ba ya ho na e pa monsieur nya me kokko e ya ho de akonu ne wanye to la tu ma fo de ma fo me de fiar fo ni la me de yesu fo komme e ya tano vinye nya ide Yohanes fa gbaleki amegedeu ono a enyamadi nya ogbo tonti la mi do la ide me mi a ri de kale ka mi a segome alléluia 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 10 de mi rile mi ato mi akpoela praise the Lord. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Mais dis ben mia le kuku igban to akba. To kuku baba do kuku ya made. Kuku ya madrema. To Yohanes fa gba le gban to e tagban to e kuku igban to va ide kuku ya madreji. Afi mi ba ide nu potia e ide gomeame. Alléluia. Praise the Lord. Bible al gbogbo mi bede no biyan. Me di ben asenye egbe ne na nyabe mawu fe nyala nyate fe nyaonye leke tutu ngule doa le ma tutu e olema edo la segome edo la jureme ye ala temu ma la tom a de fiao be nu ke tutu blomo le te fe ya e ta e John fe agbalo Yohanes fa agbale banto ya et tagbato pupui gba heide pupui amadre amela ele gbogbo na mi bele nu si li cho yeme fe gome jejeke nu si o nko mi ese eye mi ekpo nu si mi ekpo kote ekple mi afa nkuo
eye miawo ŋutɔ mieka asi eŋu la eya ƒe nya miele gbeƒã ɖem na mi be eyae nye agbenyala eyae nye agbenyala nu si ke me mieto miese gɔme ye gbɔgbɔ xɔe ɖe fia mi la ye nye agbenya ƒe nya si ke gblɔ mi le na mi be miawo hã miakpɔ agbe elabe dɔmawo da asi na be miawɔ le nyateƒe me eye ame beblewo kple faux prophètewo ke wobɔ gbe le wo le amewo blem hele nubuwo wɔm le fa ka na amewo la nanɔ te ne ɖe le kpɔkpɔ nyateƒetɔ ya ne su ame sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eyae nye agbenyala ye gblɔ mi le agbe sia do agbenya si ke gblɔ mi le ɖe edo agbe sia do miekpɔe ha esea ekpɔea Yesu yelo mieɖi aɖase le eŋuti eye míɖi agbeƒã agbemavɔ si le fofo la gbɔ eye wòdze na mi la mikpɔe ye míɖi agbeƒãe agbea ado miekpɔe kple miaƒe ŋkuwo ye míɖi ɖe ase tso ŋuti na mi míɖi agbeƒãe agbemavɔ si le fofo la me alo fofo la gbɔ eye wòdze na mi hã egbe le ŋkeke siawo me míɖi agbeƒã enu si miekpɔ kple enu si miese la na mi bena miawo hã miado ƒome kple mi miatrɔ zi ame siwo kpɔ ɖeɖe ke woayɔ be ame dzɔdzɔewo ɖeɖe ko le Kristo me miado ƒome ma kple mi ye ta mi le nya ya gblɔ na mi ɖo elabe wole mia flum hele miakplɔe ɖe tsɔtsrɔ̃ me eya ta ye Mawu ɖe nu nyaxɔxlɔ siawo fia mi be miaɖe gbeƒã na mi nɔvi lɔlɔtɔwo mi le sema eye miaƒe ƒomedodo sia li kple fofo la kpakple evia Yesu Kristo mido ƒome kple Mawu kple evia Kristo Yesu le eƒe nya gbeƒã ke ɖe mi le na mi ke ye nyateƒe nya sia me be mia katã miado ƒome kple Mawu ame si ke do ƒome kple Mawu la enuvɔ megale me o Mawu menye nuvɔ wɔla o ele aƒe ɖe me ke nye Mawu ƒe aƒe me ele Kristo me ke Kristo hã le me o ne trɔ dzi me nenema tutua magawɔ nuvɔ kpɔkpe ɖe o eye ne me wɔ nuvɔ ɖe nuvɔ kame la ƒo nɔvi nyewo miɖo le ase gɔme lo Alléluia eya ta mi le esia ŋlɔm ɖo ɖe mi bena miaƒe dzidzɔkpɔkpɔ na de blibo ame sia ame ke le Kristo me la yeƒe dzidzɔkpɔkpɔ la de blibo elabe ekpɔ vovo ekpɔ katutu ekpɔ ɖeɖe ekpɔ agbemavɔ si ke ƒe ŋgbe na mi etrɔ zi ame dzɔdzɔe meganye nuvɔ wɔla o ye ta wo dzidzɔ ɖo la de blibo le Kristo me amen azɔ la esia nye gbedasi si miese tso egbɔ gbedasi si ke mi xɔ tso egbɔ ye nye be la ame sia ame nakpɔ ɖeɖe eye miele gbeƒã ɖe mi na mi la be Mawu ye nye kekeli eye viviti ɖeke mele eme o viviti ɖeke mele Mawu me kura o ta nenye be ele Kristoa me la nɔvi nye nenye be trɔ dzime nyateƒe me la ke viviti ma gbagazɔ le viviti me o elabe Kristo mele viviti me o Kristo menye nuvɔ wɔla o ne le eme la magawɔ nuvɔ o meganye nuvɔ wɔla o nu ya gblɔ mi le na mi ya nu ke mi se tso gbɔ ema nu ke fia bi de fia bi le ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la me ya Alléluia eya ta mi ɖo la se gɔme nɔvi nyewo ne mianye be nenema wòle metrɔ o Alléluia nenema wòle nɔvi nyewo meɖe kuku na mi la enya nyuie ya ɖe edze be miase gɔme miantɔ mi ɖe nya la me abe ɖeke tutu ye Beroya tɔwo wɔe nene esi ke Paul va kple Silas va Beroya eye ke wose nya la wose kple dzidzɔ eye tete wodzo yi aƒe me vɔ ɖe wova le nya la me dzrom kpɔ be wòakpɔ be ɖe nya ke Paul gblɔ ɖe ele teƒe ma
Novigne, ejro a Bible maya. Nele verset o sere un to ya jro a maya. Ho ekre jijo gbagbe agba. Ejebe na ho ekre jijo gbagbe agba. Ne na ho na jro me. Ne na kpo be nya si o bro mi le na mi di. O le tepolo alo me le tepo ma ha. Ne o le tepo la manya ba a ho ese kwa. A troji me kwa. A troji Kristo to kwa. A kwa gbele Kristo me kwa. A troji ame kokwe. Ame jaje. Me siketi nouveau magano. La be Kristo me le nouveau me le Kristo mo. Alléluia. Et il y a so bromi le namiye ya. Praise the Lord. Le yohane fagba le banto ya tagban kukui ama ato bromeli. Azona esi enye gbedasi si miese to egbo eye mie le gbefa dem nami be mawu nye kekeli. Mawu nye kekeli eye vivitia de ke mele emekura o. Mawu nye kekeli eye viviti de ke mele emekura o. C'est gomenema. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vivitime le mot. Et y'a ta koukou ya ma dia globeli. Ne mie globe, mie boha pliri, gake mi gale, vivitime zomla, ekema, mi nye alakpato, eye, mie le nyatefe, la ji womu o. E nyatefe a ji wowode. Ye nabe mi troisième jojo la noviye. Nebe maunye kekeli, eye vivitire keme le mode. Eye nenye be nye klo mi do hume kli de. Troji me imi troji etori. Mi aga no viviti me zonkea. Oh, noviye gaka me mi asenya yo gomo. Bena mi akpo blibo. Atroji ame blibo le maumo mahala. Me de kukuna togo viola. Me de kukuna monsieur le gbe asemla. Me de kukuna mi. Doda siemi hola. Et termine boblobeli. Ne mie globe mie bohag bakli. Gake mie gale viviti me zomla. Ekema mie nye alakpato. Eye mie le nyatefe la ji wom o. Alo mi me le nyatefe la me o. Oviye. Deke la be nye Kristo tovo. Deke nye kekelivo. Ye ou yala kabwabe yi ganye viviti me no lao. Nou ma ou mi lem la. E nye Kristo tovo abe nye nouvo la. Ye va nouvo mofu. Deke nou ala nonene ma ou. Leke ato nonene ma ou ha biadoko se la. E nyama ou chocho taji kakavala le. Yokan le fagba le. Mi me rena buku igbanto o ya. Va yane o kakabado o amo ya. Bible boblonye de beri. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nenyebe, oh non vigne, ne mie globe, mie boa hakli gake, mie gale vivitime zomla, et que ma migne à la pato eye, mie le nyatefela, me o alomi me le nyatefela di wom o. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oh, la vérité est la puissance qui est à nous. La vérité est la puissance de Dieu à nous, qui a détruit les effets du péché en nous. La vérité nous a franchis. C'est pourquoi la parole de Dieu a bien dit clairement que si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ah, non, viens.
que après toi me quoi après toi peut vient me quoi mais on peut vient me quoi de ya là on peut y a te faire ne mi jesi y a te faire là où mi abro de vio alors vos vio là et il y a ben villa où mi vos vio alors abro de vio là mais toi ça abro de vivant fa là y ta bien comme il y a ben mi le radeau pli que y a quelqu'un li vo y mi omi gale viviti ma zom là que mi me le y a te faire di wo mo mi ko kama gbagbe gba mi ko ya eh Bible jibere kene mi zo le kekelime abe alesi eya hale kekelime enela ekema mi bo hakple ple mi aneo eye Yesu Kristo si nye via fovu a klo mi ape nouveau de sia de dale mi awuti oh ne mi do fo me pe de mi le kekelime zomla eye mi de hakple mi aneo aba me jojo de la ela benade Yesu Kristo signe via fo vula eklo mi apo nouveau kata dans les mia utilo ne jo klo volé aga no nouveau mekea ne yebe le kekeli kenye Kristo me de ala no viviti mekea oh leken mo mi ma se gomme do mahala mina mi le lufu akpala no vi yo mi ma se gomme toi si le jibe oh pastor mi se gommazon ya te fe glo nya mi do nya me la mi do nya me meji